pani na te chu high school an nia Home Mission High School tun tum video a chuanin Mizoram pum huap zirna in pual Mizo namlam in ti siak buat saya high school le higher category a loman pahnih na dong tu Home Mission High School te lam video le an thlak then khat te kan clear ho don ani
He inti siak hi Mizo Cultural Organization MCO, School Education Department, Tourism Department le Mizoram State Sport Council te buat sai ani a tunlai chalai tam tak mani namlam po thiam to lo le ngai tut chang she to lo tam tak anom para hetiang inti siak malian tham tak mai buat sai na chang an sha hi an fa kom em a he inti siak na tel song song te hi pakhat na din hun hau vek thelo mai la kan hlok pui thukat viau chuan langa he inti siak na hi a hlo tin viau ani tin keni home mission school te po high school le higher section lampang te he inti siak ma hianin loman pakhat na le pahni na kan dong hlok maya heng hi abul bara chuanin pathian wang ani kan ti lo thei lova tin adot le chuanin no pangte inpek na aro pui thina zan khotai rek thlenga lam zir angai chang te pom thina imbuat sai hun chunga tem boxia chunga te po chuanin phur takin lam hi anzir thina chung an inpek te an thorim na te pathian in mal asoma hetiang din hi kan lo thleng thei ta ni na langani